I pozdrav svima ljudi, sa vama je Nikola i ljudi, danas ćemo da radimo reakciju na Bakinu pesmu, to jest Bakin diss track. Znači, danas reagujemo na njegov diss track. Tako da, idemo. Kao što vidite ljudi, ovdje je diss track, Baka i ovo. I ajdemo mi da krenemo. Koliko si jadan. Inače nisam slušao pesmu, sad je tek puštam, znači nisam ni ulazio na YouTube, ne znam koliko već. Znači sad je gledam, znači sad slušam diss track i ono pesmu, znači nema ono, razbio je lik odmah, znači Baka odmah razbio u momentu. Idemo dalje. Koliko si jadan. Inače ovo je diss track na Gnjilana. Inače to je Jaseštajn, ako ga ne znate ko je, to je Jaseštajn. Znači diss track na njega, na Gnjilana, i razbio ga je, znači razbio ga je ko niko. Koliko si jadan. Ruda. Šta? Zbog sira. Razbio ga. Inače da, ovo je čudina, brate, faca, znači kad vidi jednu dobru curu, brate, i ono odmah, brate, odmah na nju, brate, ono, pite šta ima, ono, šta ima, brate, ono, ko te dirali te ko, ono, ovo, znači, to je njegova faca, da je baš da. Idemo dalje. Koliko si jadan. Ovdje je kraj, da. Znači ovdje je kraj još. A ti nisko padaš, gubi se. Koliko si jadan. To je to, znači ljudi, oslušali smo diss track i mogu vam reći da je diss track, znači, razvalio mu je diss track, ono, brate, prvi u trendingu, da, inače prvi u trendingu, nisam rekao, znači razvalio je, nema, to je to, znači razvalio lik, ono, svaka čast, brate, evo, aplauz. I to je to ljudi, znači danas smo reagovali, znači, na diss track od Bake i šta vam kažem, znači ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal ako još niste. Znači opalite taj like, opalite, što bi rekli, opalite po lajku i jebite mu majku.
znači odmah, brate, opalite po lajku, jebite u majku, znači šerujte video na FB-u, na Instagramu, na gdje hoćete vi, ovo, i subscribe, obavezno, znači subscribe na kanal. U sljedećem videu, znači, ko se subscribe ću da ga pozdravim, znači pozdravit ću ga, ne lažem, ozbiljno, bez zezanja, znači, i šta vam kažem ljudi, to je to za klip, like, share, sub, do sljedećeg klipa, jedan veliki pozdrav, ćao!